मटन कटा चलती। आज खासी मांसर रेसिपी हम केमिति लगुच देखिया। मोर बसी देख कीर्तन कर मोर रसुण नहीं अदा अदा धुआ हो गला। अदा रसुण छेचा हम। प्याज काटिया किसी गोटे आलू नहीं काटी भाउज ए तेल ढाले भाउज आज केमिति मटन झोल करिकी आमको खुआइबे देखिबा। कौन देले चेनी ना सपा चीनी ना भाउज सपा चीनी दे देले। चीनी टिके गरम है लाली आसीगले तापर भाउज कौन दब भाउजंकर पियाज एबे कलर हे आसिलानी एबे बोधे भाउज अदा देले। भाउज अदा देल कि भाउज लुण हल्दी बदा मटन गोलौं।
ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆଉ ଯେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଅଳ୍ପ। ମାଂସ ବୋଧେ ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି ଜଣାଉଛି। ଭାଉଜ 2 ଥର 3 ଥର ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ସାରିଲେଣି। 15-20 ମିନିଟ୍ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ବୋଧେ ଭାଉଜ ଆଳୁ ଦେବେ। ଆଳୁ ଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ଖାସି ଆଳୁ ଆଉ ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ। କାଠ ଜାଳରେ ଖାସି ମାଂସ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘରୋଇ ରୋଷେଇରେ କାଠ ଜାଳ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଉ ଖାସି ମାଂସ ଝୋଳ। ଆଉ ଯେବେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ବୋଧେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ।
ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଘରୋଇ ତିଆରି ମାଂସ ବୋଧେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି।